Kızlar menен çın yürekten kutlamakçımın. Okuçularga çinden solup, uzun ömür. Uşulardın mаңдайына sizler daima bar bolуңуздар. Ар дайым ушулардын жакшы күндөрүнө ортоктош болуп жүрөрүңүздөр. Анда бүгүнкү майрамыбызды ачык деп жарыялайбыз. Сөз кезегин анда 1-класстын эрекеси Кулатбай деп. Урматтуу акенелер, кымбаттуу мугалимдер, ардактуу окуучулар жана бүгүнкү майрамдын катышуучулары, эмесе ушул кичинекей аруу жүрөк, таза тилек, кичинекей окуучулардын Алифбе майрамына куш келипсиздер. Коңгуроонун күмүшүнү чачырап, биринчи ирет классына чакырат, талкына кой темир канат бөбөктай, таалай жолуң ушу бүгүн ачылат демекчи. Коңур күздүн коңгуроо үнү менен кече эле алгач билим сабагына келген 1-класстын окуучулары мына бүгүн жыл айланып бир ашууну ашып отурат. Алгач ирет колдоруна китеп кармап, тамга тааныган окуучулардын кош Алифбе аттуу коштошууга арналган майрамына кош келипсиздер. Эмесе майрамдын кечени баштоо алдында турган окуучуларды чакырып алсак. Классанга умтулган Шукуров Ажыгелдини чакырып алсак. Билимге дайым умтулган, жардамга да кол сунган, сабакта да кун коюп, көңүл буруп олтурган Мурзабеков Нурелди чакырып алсак. Boyu uzun Şamdagay, суроо берет Баймабай, өлкөбүздө белгилүү инсан болуп чыгам дейт. Мулдузов Алини чакырып алсак. Үй бүлөнүн улусу, эрке бирок татына, адептүү да тартиптүү, үлгүлүү болот баарына. Зайырбекова Хатижаны чакырып алсак. Özü taza, tıptıkan, Eceke'nin balası, aytıp beret büyük barın, emnelerdi jattasa. Kiçinekey boyu var, köptü bilgen jağı var, tartipti da saktagan, hareketçil jağı var, Teşeyeva Rayanan çakırıp alsak. Mektepke kulüp geler jağı var, Çeri Babay'dan çakırıp alsak. Gelişken, atın azatı jaraşkan, Tüy bülönün erkesi, Sezbekova Zarinan çakırıp alsak. Bülönün erkesi, betinden dayım nurtamat, nurdul bolup şattanat, ayar attı balağız. Attı kurup ayar hoş mumun sabırdı, umar degen balağız. Mınday balдар köp bolso, biz aldığa çırağız. Şırmama da umardı çakırıp alsak. Mektepti gözde şaşırgan, sabahına aşıkkan, joş mumun balağız. Akıl canıp argende çakırıp alsak. Adepti dayım saktagan, başkalardan kevuğam, Samira jakşınız devuğam. Aydarbekova Samiran çakırıp alsak. Gittim dep tez basıp, üyünön kelet al şaşıp, bu vakit bolso dayıma, jetişsem de barına, Matayeva Ayşan'ı çakırıp alsak. Balağız, sabaha dayım geçitmey, birge okup varağız, akıllarınızı çakırıp alsak. Boyuna kelse talaşkan, kulüp durat gözleri, özüylerdi taraşkan, Tayırbekova Zaynap'ı çakırıp alsak.
айтып бересиңерби? Ооба. Анда эмесе Алипени чакырып алалы, кана? Алипе бизге келиңиз. Алипе бизге келиңиz. Шашпай мында отуруп, ылдилерди көрүңүз. Шашпай мында отуруп, ылдилерди көрүңүz. Ballar, beni okup çırdınır, elim dövüp güldünür, kir kubastan sırtımdı, canday görüp çırdınır. Tamalarda öğrenip, şar okuğa köndünür, sulu yazıp defterge açılıptır gözünür. Atkıla çıkayın, her bir temaların, her birinin sırların, tatın nakaybilerin, taktap görüp bilin. Sizlerden alifeden çattağın nırlarınlar var mı? Bana atkıla çıkayın. Bugün bizim mektepte Alife'nin bayramı okup kaldıkların 36 tamamı. Ağaç tutup kapkanı, bana konu başladı. Canım matka çirgünü, caksınıza yattadı. Kötü bildik okup Alife'nin tutasım sesleri okuttu. Uyumuş. 36 tamamı, olay rengi gördüğüm sözüne ölmenin içinde geçiyor. Öttü bizde sabah, bugün bizde saltanat. Başka okumaya dostlaştım, Alife'yle dostlaştım. Azamat sanatçılara ballar, Alife'den tamalar dağı cattadılar mı? Anneme saatlikler çıkayın. Hadi gelin başlayalım. Cazabız, alda yolu bilindi, Alife'den alabız. Bala bal, balkağa, bıçakla, baştanğa, baldar tur verdiler, bara düşer bakça. Velosipedin kalıyoruz, damladan başladı, hadi alacak para, Господа sürüyor. Yaraklarımız degende tüm tamgası canlar. Dövlet daire kuduz dedem veret dairega. Yaşay degen tokoyda, evlat degen cadıga, kudum ışıqa uçuğun kuyruğunda yemenin uçuğu, damada batalar caşırı Melek gibi yanına cida koran başlavan, çok esminde yerine, çok yerde kataran. Dogasına masalar, zırıldı casalar, uydum biri büyüdü, vaz zengi baba salat. Yine içimeli, kitapması günleri, kilim tuğusuna yine ödedim. Yokun neve yoktu, yırtam gazan başlayı bir hızlı, başında gördü, üstesiz kapayı bir. Kim ki kaldı, kanat kacak kanat, karasına bağırdı, kıtapması cazlar. Lapçıkallı, şakallı cazlar, başına Leyla koda aldırır, yerde dağıt çaçına. Madım halim babalar, gıdanlar, cazlar, bayram eder müziği, mühimide çaklar. Beni dege taklamayın, nandı nadı cazamın, nandan da yok, balık çok, nandı dayım baktağı. Döngülök, kırın gelen daha kay sözümü, unutamaçaya gerek. O yazın. Peki öyle. Havalarına toplaşıyor, taması dolu, oku, otun oru, o taması kondulur. Taması tekerek, sabır sabır sualar, saydan sayga sualar. Sı tamgadan başlayalım, sülem sözler kuralar. Emetim olmuşum, tı tamgasın ele cezap, tı tamgasın cezbesem toplu. Bulutta da yaşanan, bulutlu saygan, şu kayıt kanat tuğu tamgadan başlayalım. Ötü üstelik ülke cezbes gitamız, cenazlar ülke. Artık tarafkan arayıp, gözazlar taşlanlar, ağaçtan gerek kudur. Halat Hasan Kavağı, halı tamgasın cazabız. Diregen çokunu hançerlik de baytabız. Allah'dan kalkar bir gün ece bir kılmayın kılınlar kızda bak ve bir şabile geyi çalgan çıtam gazı cazılgan çıncı bop çoğu bun cındığı yaparlar. Şu
buldan kollarım şırdak şarpa şaptalıcan dep şakir çıktı şattığa. Bu işi tamga atağa şakkat isteden dolayı şatratı kumrasa bulaştan kalkalaydı. At koyup direğçile vacıratı belki de sezbette sözdürgün ne koydu. Işkırı kalı keleydiris peki gerek ıtamazı kolum kaysı söz kim bilir. Ali geçatın çok gitti de koyuşa yol sözü görmeni жазып koyuşat. İşi gelik yemelege tamga sen girek en birinci adamdı ne desine gelir. Yemen o birge büyü degen tamga ata büyüler degen çok çıkmıyor baylanmak. Ya menen akosulu. Ya tamga depatalar. Ya kor. Hani bar ya tamga da masada. Azamat Sınara. Anlamasınlar bazıları. Anda yemesem. Demese okutular. Halifeden dağı canım açmakla cattadı var mı? Oha! Demese ayıplar çıkayın. Yaxşı bala mektepke çeşet, jaman bala mektepten kaçat. Altın yerden çıkar, batır elden çıkar. Yaş bola, otorak jaman bola kızarmıyor. Jaman bayağı mense yaşlı bala Bir. Otto sapkol. Taza bacık kungelse, taza kungelse, sen de siz de Aganı görür yine siz, eceni görsün bir söz. Yaşar kadran zaman kanal çıktı. Akıllı bala yelbek, akılsız bala tentek. Bunu sattık bak, süper çizeci şolar. Elim giyeceğiz, göz kapak bol batıp. Tepkiler, kitap giyeceğiz. Yaşlı kız kadar kundur, yaşlı bala asmandan cılız. Azamatta birden жаңылмаш айтып кеткилем, а? Жаңылмаштан сурап атасыздар, Алипе үйрөндү барбы менде эле? Кана? Çoğun gazanda kırmızı, kırıp dedim tırmışı, böyle çıktım tırmışı, bıldı düştüm çırmışı. Şarap, şatın uğraşır, şolam karab. Ünür büyük. Ünün akas bolo, ton yakkas bolo, tükön sen bolo, ton eks bolo. Bir altın tüketi, altın tükücü, altın tükücü. Sen nereye gimeyiz, sen nereye gimeyiz, apal nereye gimeyiz. Üfel nereye gimeyiz. Çok kaçırma çıkmayı kata, cılkın subur kaya, kata, cılkın kata, kişi kaytır. Bizden idar var, barbarlar, bana sarılar, çağıladarlar, çağılsadılar, bakın yalanlar. Köpürlük tet, köpürlük tet. Aklım çok kıkılacak, ayağa bakmam çok kovuldu, kızım çok. Haydi. Umar sana gelmiş. Köptekler çıkma, köptekler kovunga köptekler. Beş kaç koy, beşe baş koy. Beş altın cılımay, beş altın cılımay. Haydi. Kapalı gösterip gösterip bonduyu kodurup kop gösterip. Top sekiret topuldak, doynayız toprak saktık top topuldak. Arılar desen koy, andan artık kara koy, alan desen ala koy, algan desen bana koy. Bir tüp. Nol karagla nol. Var deyin şunu kara. Nabız ola. 1, 2, 0. Yok bana men qarab tura. Başını Hadi geldi berak kara. Başını da qılalım. Oşa izesiz tamamlara kadar. Oldu. Qattu qo'l bo'lg'alaysiz. Qattu. Dağı. Biyik qilib, ha. Biraz bir yakka kara. Umar beri. Qo'l bo'lg'alab, ha. Bo'ldi. Sen önerden stol üstünde ben gelip. Biz gel sürekli şey yapalım.
Qarap turlar. Ballar yaxshi qarab turamiz. Sen jilmayib meni içeriz ha. Qarab turamiz. 1 2 Dağı tartan. İki, üç, uçurula bir iki. 1 2 3 kettik. Sekir. 2 3 daha çırkadık. Apam almadan düştü, yağmurdan düştü, cephenin düzecek var düştü. Kazamazsınlar ballar. Alifeden taşmakta jatadыңар, анда эмесе өзүңөрдүн ата-энеңерге айткылачы. Okuşlar aytpasın, ata-enelerle aytsınlar. Özlörüne ele var. 8 taşın üstüne 80 oyunumuz var. Dur. Kayra başından Nereye çıkıyor aytıyor? 8 taşın üstünde 80 oyunumuz var. Ata-eneler, okuşlar aytpay dururlar. Ata-eneler. Aytı örgüle, ova ata-eneler, aytı örgüle. Bilesizler mi? Özünün apası tapmaya kaldım da. 8 taşın üstünde 80 oyunumuz var. Kapta var. Takip edenler. Gömsem böyle çapsam çalıyor. Kapta var, hiç unutmayın. Gömsem böyle çapsam çalıyor. Ava. Gömsem gömülbey, çapsam çağılmay. Öyle çok kanka. Çok ava mes. Havlulek böyle. Tam da ata-eneler ha, Abdullah. Takip yanında var hele. Ali. Qarab qarab, ozma çıkar. Annemler giyet yapar. Baştan aç. Taptı. Azamat. Kazamazsınlar ballar, kazamazsınlar sizler. Alifeden arabaya kalmayarsa öğrenmişsiniz. Anda emese adabi okunu çakıralaydı. Ada Alifeslerмен koştuşkan adada. Adabi oku geliniz. Kazamazsınlar ballar, men adabi okumun, bazı meni okugun, bazı ekenini bilenin, okuganға okugun. Anda emese ballar aytıklaç sizler, Alifeden kança tanga öğrendіңер? 36 tanga 39 tıbış var. Kazamazsınlar ballar. Sizler Alifeden köpçenen makaldardı, biledi, жаңылмаштарды, ладды үйренсіңер. Sorağa cevap veriyor. Ulan değil şimdi. Koş balıkla keteyin. Akçol sağa Alibe. Akçol sağa Alibe. Mannas boluktur. Mannas hakka konuktur. Bulluk yaşın surasa 12'ye doluktur. Tarık çardı miniktir. Oğur göstü giyiptir. Hoş ol kezde mannasın. Vurunlara totapay. Vuruşarga çotapay. Atlarına otapay. Geçerine çotapay. Zun etip kenebe. Karağıktay mancunu. Vuruşarga alırıp. Kalgan eken kalan. Bıçağına tenebey. Kıyla jurttu kıranın. Yapağıyla bilgendey. Atlanı almanlas. Üçü könlü çökkendi. Tükürgü çıtırap. Essin kandı nekinarı. Tükü tigenciliği. Talkan buldu bir kırap. Kızıla kırap çıkıldı. Kar dumanlas başladı. Altı ışındır aytıp. Arslan kırıktı
kalkan nemede kulday bettin salbay kal. Eki yüz ekken balmanı esil mannas kavılan bar jaylap taşladı ey. Aya çekenin dağınızda. Gele cadı bakta uzun içinde ayeceke gülbecide suratım. Ayeceke gülbecinin orduna kayra beni gül orduna uğradım. Ayeceke gülbecinin orduna kayra beni gül orduna uğradım.
olsun benim balapanlarıma karab durçu. Men jeyinge jem apkeleyin. Bekerde ölüp kalbasın. Makbuldasın. Balapanlarını ölsün karay. Hiç karşı durmazsın. Kaysınısıydı sevim olur. Kaysınısı sevimiz. Kursanın koydu. Karkıranın yolunda soyun ne? Yolunda kantatırım. Kılıçtan al. Buraya. Hadi gel. Karkıran. Ne ayıpaysın? Senin uzun boyun bir balapanın yok. Gözüm kaşayıp görmeye kaldık mı? Karkıran yine gelir. Türküde şeklenip balpanlarını at getip bölük çakal koşup edip. O yazan. Ayağa dinleyelim kalkıran. Çünkü böyle işim verdi. Ha? Kızıktay bareli adamımız, kışıkta gelsin sana çubuz. Ar geçip kalkırıp kubalaşıp, geçinde sağ. Telefon verseniz ya. Doktorlar. Kızıktay bareli adamımız, kışıkta gelsin sana çubuz. Ar kırıp kar geçip kubalaşıp, geçinde sağlıktan dara çubuz. İçinde sağlıktan dara çubuz. Vals, 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 boynuma kansasın. Vals, 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 kulağım çıntar babasın.
Mayli, bir turaysan o'shan. Berak qarag'lar. O'zinglar chaqma, men qarag'lar. Буквозные песни, тонкий перышком тепла. Учат школе, учат школе, учат школе. Вычитать и умножать, души не обижать. Учат школе, учат школе, учат школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат школе, учат школе, учат школе. 4 прибавить 2, по словам читать слова. Учат школе, учат школе, учат школе. Книжки добрые люди и воспитанные люди. Учат школе, учат школе, учат школе. Книжки добрые люди и воспитанные люди. Учат школе, учат школе, учат школе. Про глаголки протирай и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко накрепко дружи, все с дружбой дороги. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко накрепко дружи, все с дружбой дороги. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Bluetooth has been disconnected. Ырдап арнап келген ыр бар экен. Disconnected. Ezekem, men sizki. Ezekem, men sizke tazim ettim. Tamganı tanıttınız, esepti ürettiniz. Özümde yürümenin, kolumda gülmenin. Rahmatımı aytamın, Ezekem kabul alın. Rahmatımı aytamın, Ezekem kabul alın. Rahmat
быйыл 1-класстын чакан даярдалган алипе майрамына, кош алипе майрамынын аягына чыкты. Катышып бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Ата-энелер сиздерге аябай чоң рахмат. Сөздү мектеп директору Муратова Сыргай эжекеңизге берип койсок. Урматтуу ата-энелер, мына 1-класс урматтуу окуучулар, мына деп алипе майрамын өткөрүп жатабыз. Алипени дагы бүттүк, эми чоңоюп атабыз. Келечекте чоң инсан болгула, акыл эстүү, ыймандуу, билимдүү жаштардан болгула. Силерден көптү күтөбүз. Өзүм сабак берген үчүн өтө жакшы көрөм бул класс. Сонун классбыз, жакшы окуйбуз, мындан кийин дагы. Эми мындан кийин адабий окуу деген китептерди, андан дагы башка китептерди окуп үйрөнөбүз. Эжекеси сизге дагы рахмат. Ушунча балдарды тарбиялап, өстүрүп болгон билимиңизди берип жатасыз. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, үй-бүлөңүз менен тынч болуңуз. Эч качан жамандык көрбөңүз. Ушу балдарга берген билимиңиз жугумдуу болсун. Урматтуу ата-энелер, сиздерге дагы рахмат. Ушундай балдарды төрөп койгон экенсиздер. Ушу мектебибизде алипе майрам тосуп жатабыз. Сиздерге дагы үй-бүлөлүк бакыт, ушу тапкан балдарыңыздардын жакшы күндөрүн көрүңүздөр. Эч качан оорубаңыздар. Ушу балдарыңыздар илимдүү, билимдүү жаштардан болушсун. Анан ушу урматтуу коллектив сиздерге дагы, агай сизге дагы чоң рахмат. Биздин музыкантыбыз, сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайм. Андан кийин бир жолу ушу балдардын дипломдорун берип кетсек, Узак район номер 87 келечек жалпы негизги билим берүүчү мектебинин 1-классынын окуучусу Черикова Айдана Кучкорбаевнага. Жакшы окуп. Черикова Айдананын ата-энеси. Сиздерди уул кызыңызга татыктуу тарбия бергениңиздер үчүн номер 87 келечек жалпы негизги билим берүүчү мектебинин администрациясы ыраазычылык билдирет. Мектеп директору Муратова Сыргай эжекең. Рахмат. Ушу Мундузов Алинин ата-энеси сыйланат. Урматтуу Шермаматов Умардын ата-энеси, сиздерди уулуңузга татыктуу тарбия бергендигиңиздер үчүн администрациянын атынан ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Тайырбекова Зайнаптын ата-энеси, сиздерди кызыңызга татыктуу таалим тарбия бергениңиздер үчүн администрация тарабынан ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Мурзабеков Нурелбектин ата-энеси сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Акыпжанов Аргендин ата-энеси сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Автокуров Аярдын ата-энеси сыйланат. Автокуров Аярдын. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Сезбекова Заринанын ата-энеси сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Абзамилов Абдулазиздин ата-энеси сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Тешеева Раянанын ата-энеси сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Зайырбекова Хадичанын ата-энеси сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Айдарбекова Самиранын ата-энеси сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Оразбаева Ясминанын ата-энеси сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Матаева Айшанын ата-энеси сыйланат.
Ушундай эле ыраазычылык кат менен Шукуров Ажыгелдинин ата-энеси сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Шукуров Ооматбектин ата-энеси сыйланат. Токшойт. Сузак району номер 87 келечек жалпы негизги билим берүүчү мектебинин 1-класс окуучусу Мундузов Али Канатбекович. Ийгилик сага окуучу, билим булак босогосун аттадың, кадам шиттеп турмуш жолун баштадың, терең билип тыккан алып өзүңдү келечекке күзгү болуп такшалгын деген диплом менен сыйланат. Шермаматов Умар Кылычбекович сыйланат. Ушундай эле диплом менен Тайырбекова Зайнап Казатбекович сыйланат. Казатбековна. Диплом менен Мурзабеков Нуралбек Урматбекович сыйланат. Ушундай эле диплом менен Акытжанов Арген Кымбатбекович. Акытжанов Арген Кымбатбекович. Акшокуров Аяр Темирбекович сыйланат. Сезбекова Зарина Маданбековна сыйланат. Абжанбилов Абдулазиз Рустамович сыйланат. Тешеева Раяна Семетеевна сыйланат. Заирбекова Хадижа Ханыбековна сыйланат. Айдарбекова Самира Мербековна сыйланат. Орозбаева Ясмина Атабековна сыйланат. Матаева Айша Жумакадыровна сыйланат. Шукуров Ажыгелди Түйгөлбекович сыйланат. Шукуров Ооматбек Максатбекович сыйланат. Артына бир карап. Биздин кичинекей чакан отурайган жаш көбөктөрдүн кош алпе майрамына күбө болуңуздар. Балдарыңыздардын чоңоюп, тамга танып калганына сүйүнүп отурасыздарбы? Ооба. Сүйүнүп отурасыздар. Анда ушул балдарды көрөбүз деп ата-энелер келди. Ата-энелерге сөз бересек анда. Ата-энелер, окуучулар, эжекелер, мына бүгүнкү күн көптөн бери күтүп атканбыз. Балдардан өзүбүз дагы мындай жаңылык ишенем болуп калды. Андан башкасы мен эмнеге сүйүнүп атам. Айгулга дагы рахмат, ушул Айгулга туш келиптир. 8 бала 8 кыз. Мындай заказной да болбойт да. Заказ берсең дагы болбойт. Биринчиден, экинчиден баягы мугалим мөмөлү дарак деп, мына ушундан көрсө болот. Мисалы үчүн мен Айгулду өзүм окуучу, ушул мөмөм пышып жетилиптир. Демек, Айгулга да эмне калайм? Ушул балдардын ичинен ушундай жакшы чыгып, мага окшоп сүйүнүп, кийин мөмөлү дарак болуп, мөмөлөрү жетилсин. Биринчиден. Экинчиден,
ошо тапкан ата-энелерге ден соолук, окуткан эжекесине дайыма ушундай окуучуларды чыгарып жүрө берсин. Мен сыймыктанам. Мына менин окуушум ушу 2-чи жолу 1-чи классты бүтүрүп атат, 2-чи жолу. Ошон үчүн дайыма ден соолукта болуп, ушуга окшогон көптөгөн окуучулардын ээси болуп жүрө иштеп. Ошонун ата-энелердин атынан кичине чакан белегибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Siz çoğunba sizler söylüyorsunuz ama aklımda hemen. Sizler söylüyorsunuz. Aksan oldu. Ayşe'nin çabalarını 36'dan bana tamamladım. Şular büyütmüşler, iyilikleri, yaxşılıklarını yetkizip ömrüm uzun olsun, baktığım geçeri olmasın. Şu okuşlarındağı en aslı prezidentlerdesin, arkasında sizlerle muhallimler olsun. Bari baktığı ömürleri uzun, densolukları жақсы балдардан olsun. Şunday okuşlardan köp-köptü, okutup köp-köptü, şunday terbiyeler çıkara verildi. Muhallimlere rahmat bardığınızlara. Ata-eneler bardığınlar tinç olsun, bala çakal bilen tinç bololu, elimiz yerimizge tinççılık olsun, topçuluk olsun, daim şunday жақсылыктарда görüşüp жүрөбүz, tinççılık olsun. En küçüğe keceniz. Класстын аты майрами баарыңызды куттуктайм. Ушундай эле 1-класс окуучулары силерге кааларым келечегиңер кең болсун. Ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалайбыз. Айгүл, сага да рахмат. Ден соолугуңду, өзүңдүн күчүңдү аябай билим берген балдарың ушу кыргыз элинин керегине жараган алдыңкы жаштардан болуп чыкканына баарыбыз тилектешпиз. Ата-энелер сүйлөңүздөр. Урматтуу ата-энелер, куш келипсиздер. Жана жалпы ушерде коллектив сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, албан ийгиликтерди каалаймын. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул жерде эжекелерге чоң рахмат. Ушу бүгүнкү Альфия майрамы болуп аткан 1-чи класстарды куттуктайм. Мынакей Альфия майрамын күттүк. 2-чи класска аттанышат. Ушуларга тарбия берген Айгүл эжекеге чоң рахмат. Эжеке өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чоң болсун. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. Барыңыздар ден соолукта болуңуздар. Элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, арасында биз тынч бололу. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Анда эмесе ушу кичине немелер бар эле, ушуну берип койсок. Биринчиден ушу эжекесине чоң рахмат. Ушул жерде агайлардан аксакал абам бар, агай бар. Ушу агайга чоң рахмат. Агайга ден соолук, узун өмүр, улдан урмат, кыздан кызмат көрсүн. Ар дайым ушу чоң апам экөө балпайган бай-байбиче болуп, улдардын, небере чеберлердин тойлорунда ар дайым ушинтип жүрө берсин. Талыкпай ар дайым. Ушу музыканын коштоосу менен, аккордеондун коштоосу менен ар дайым алып барат. Ушу абама чоң рахмат. Ден соолук абама. Андан кийинки ушул биздин кыргыз тилибизден дагы тышкары башка тилди үйрөтүп, талыкпай орус тилди үйрөтүп жатып, орус тилди жаттатып, жана славалар жаттатып, ушуларга ыр жаттап, үйдө дагы бир кыргызча, бир орусча кылып, ушу куплет ырларды жаттаткан, талыкпай сабак берген ушу орус тилчи эжекебизге чоң рахмат. Ушул бардык, ушул жерде, ушул мектепте, келечек мектебинде ар дайым талыкпай көп жылдан бери иштеп, неберели болуп калса дагы, ушу баарыңыздардын балдарыңыздарга көңүлүн буруп,
ысык чайын аябаган чоң апама ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, уулдар урмат, кыздар урмат көрсүн. Ар дайым ушуларды баш көз болуп жүрө берсин. Ден соолук чоң апама. Чоң апама да рахмат барыңыздарга, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Анан ушу калыкпай, чарчабай ушу бизди тартып, ушул жакшы эмелип жүргөн Шакага дагы рахмат чоң. Анан ушу сиздерди бадарканы алдын ала берип койду. Ушул анан барыңыздарды ушу кечки амалды Озачага чайга чакырабыз. Ошол жерге келип оза ичип кетиңиздер. Жазачы көчөсү Семетей мүйүнө. Ошол жерге барып жакшы конок болуп келиңиздер. Рахмат, ошо эжекелерге чоң рахмат. Таза ушуларга. Бухгалтер жамааты, ата-энелер, окуучулар, биринчиден бүгүнкү Альбия майрамыбыздар менен жаш көмөктөрдү мурун арчый албай зорго мектеп неме кылып келген балдарды ушунча даражага жеткирип койдуңуз. Айгүл эжеке, сизге рахмат. Ден соолукта болуңуз, дайыма ушинтип чарчабай ден соолукта болуп, отурган жаш көмөктөрдү жакшы жакка тарбиялап жүрө бериңиз. Мен баарыңарга подарка албадым, силерди окуткан эжекеңерге подарка алдым. Рахмат эжекесине. Күндөй болуп, кукур дайыма жаш боюнча жүрө бериңиз. Анда десе ушул окуучуларга чакан белегибиз бар, ошону тапшырып коюуга да уруксат этсеңиздер. Ошо адабий окуу жана Алипеге дагы подаркабыз бар. Ушуларга рахмат. Ушулар Алипе адабий окуу болгондугу үчүн. Эме аясыз берип алганды деп атат. Жакшы окугула. Жакшы окууга. Көргөр, тамган сол айдап келди берип атабыз. Эми жакшы окуса дагы берет экенсиз? Ооба, экинчи класста дагы беребиз. Ошондо аясыз ошондо берет да. Азырашпагыла, азырашпагыла. Урматтуу ата-энелер, эжекеси, баягы той өткөргөн бир киши түйшүк тарткан 1000 киши дегендей эле ошондой болуп калды да. Айгүл канча күндөн бери түн уйкусун бөлүп, даярданып, кыжалатчылык менен ушул даярдап отурат да. Айгүл сага ишиңе ийгилик, ден соолукта бол. Ар дайым ойнокул үй бүлөң менен тынч бол, бала чакаң жакшы күндөрүн көр. Булар деле балдарың сенин, мугалим экинчи ата-эне дейт эмеспизби? Булар да тынч болсун, сен сыймыктанган, биз сыймыктанган, акылдуу уулдардан болсун. Эми баарыбызга ден соолук, сиздер дагы канчалаган эмгекти, мээнеттерди кылдыңыздар, тамгаларды жаттандырдыңыздар, көйнөктөрдү, улам формаларды көйнөтөн уктабай, Гүлсарага рахмат, Гүлүгө рахмат, ата-энелердин атынан тынбай иштеп аттыңар. Рахмат силерге. Баардык ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Мен окуучуларга келип турган эсине чыгып калды. Окуучулар айтканчы, эжекеңердин аты ким? Айгүл. Фамилиясычы? Куллатова. Ана, бирөөлөр билет. Рахмат барыңыздарга. Албай силерге аябай ыраазыбыз, терең ыраазычылык, ден соолукта болуңуздар, ар дайым туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Аллахым эки дүйнө бактылуулук берсин. Балдардын жакшы күндөрүн көрүңүздөр. Рахмат. Ушун менен Альбия майрамыбыз аяктады. Көңүл бургандар үчүн чоң рахмат. Жок, булар жылбай турсун силер. Ele ve se damlalar, tozları
ар бир жакшылыгыңызды Нурзаман менен түбөлүккө сактап калыңыз.